Кебәй улуғығар атырджа қиынағы өрі хүләхеттерін сүбе мұньяғын бұхарытынан бұйылғыттан сағалан оскола салаячыларғарын Аллах конкурсы терен ғытарға ден ылымыттыра. Еті күрдік сыл түміптен еті ұлыс осколалары форвард ден аттақ салаяр үләхеттер конкурстарығар күрақтестілер. Форвард иделях конкурска улус осколаларыттан оны верах управлениятыттан бести кихилях он хаманда көн көрүстө. Барыс мағула боларттан мандык тугу күрактайны ытарга бахар буппут. Бу ауып тем буланы бияха оны бу связьта, потому что оны бу улус пилоттан бис самай бастың оскола кебәс колдын директора бу мероприятие аңгы сүбе 5 жыл директор бүтүн ләбитне связьтан бии бу кени опытын таркатар сылттан директорден бу оскола самы мугутур кейте боларын бахытынан бу бастыгы токпут этапыт бу Российская Федерация үрәгәлейтен бюджетта үләһидә Саха Республикатын үрәгәлейтен тойгуна Саха Республикатын тыхайстватын премиятын лауреаты Григорий Константинович Егоров кебәйер тосколотыгар директорынан үчепперин устата тахарлахты күлелән келле. Онон кенүләтен опытын әдәр салаячыларга сырдатар сылтан бу тирәһенә кебәйер сколотыр үппеттара мәнага болбадак. Опыттах үленин бит көрбөт учуталлар директордары кетере алтыхан кинлер симелер амаларын ылындактарына бу эдер директордор тон билиңү яга түргөннек бу осколна халыйга уже белем оны жептах түгәнгә тон иддибилгәп беттир булалар. Форвард иделях конкурска командалар арас төймәхтәргә үлеләрен хамнастарын җылабый хачтыларын сәргә аяр жогдарын көрдөрдүләр. Конкурс түмүгүнөн хахайын кебәйер тосколата бастата. Верах управлениете 2 тыйыр тосколата үхүс месте болулар. Управленческий аппарат таланнарын, бәйләрен билиләрин, бәйләрен кыактарын көрдөрдүләр. Онан бу ытылыбыт форварден анбастан улуска ытыллуута септак жибин. Эндикитен форвард иделях конкурс улус осколаларын сетимни сыл найы үгес болан теньен ытылла туруаден эрнебит. Туяра Кокрева, Нюргиана Габшева, Саха телевидениете, Кебәйи.